melorot. Ulah nih, gak sapu ki Ham. Bukannya orang anak, mbok lalen. Kok pengen ada keram melorot? Iya, kepriwe carane? Rasa mau katak. Ham, lepuk guru Ham. Cepat kambingnya lepuk nak. Iya Ham, cepat. Foto Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kalian kok cuma berdua? Lah Ilhamnya mana? Ilham di belakang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Ham, kok kamu nggak pakai baju sekolah? Bajumu di mana? Tadi disuruh Askal Fadil masukin. Ya udah saya masukin Masukin kemana, Ham? di tas.